Beži v trgovino. Ime in priimek. Se bojiš teme? Ja? Ja. Ti je v tej sobi v redu? Ja. So tvoji starši ponosni na te? Ja. Ali rad hodiš v šolo? Ne. Ne? Ja, ker so neki otroci. Verjameš v vesoljce? Kakšno je to vprašanje? Kakšno je to vprašanje? Zaupaj procesu. Ne. Ne verjamem v vesoljce. Imaš kaj, kar te naredi mirnega? Ja, mojega zajca imam. On je moj najboljši prijatelj. A je to slučajno siv zajček, mu je ime Snežko? Ko si to vedel? Ampak, ja. Zakaj si se mi zlagal na vprašanje številka 3? Samo se na morgu.
the peace if I cannot keep my peace? How can I keep the peace if I cannot keep my peace? How can I keep the peace if I cannot keep my peace?